E toi whātalo whātu le mai manga le tātou atunu Samoa, o le tātou proklama fo le nei o le tala e whaavau. Mai o le whaasonga fo lea o le tātou mini-series sa matalia le nāwai aso e whaatatau i le mata upu hia Yesu le tama le alo ma le angang sā. O le tātou proklama pēna tau silifia e tātou te tuufisili po o se a se tali al tuspa ia mo mata upu ese tātou sueina i lea vai aso ma lea vai aso. O le mta upu le na vai aso ma vai atu sa tātou sa ili le winga o le tongiola po o le atonement sa whaia Yesu mo i tātou ia ma lea o ngā o le tongiola e whaafowina i lo tātou o langa. A o le vai aso nei o le a tātou wā ili lo loto pēr le tuspa ia, e su ina ai i lona tū whale atua, ma lona nā tūra whale tangata po le human nature. O le isi lea mata upu o lo ese e tā ofi ala au su e tuspa ia. O isi e whai mai o le nā tūra Yesu, o le mysterio po le it's a mystery. A o isi e whai mai e manino lava le tuspa ia i lea mata upu. A o isi e whai mai na sau o ia i lona i tū whaale atua or unfallen angel. A o isi e whai mai na whanau mai o ia i longa i tū tino tangata. Ia sa moa ta le tonu e le mawhai e se proklama e tasi na tato maua ailes se ato toanga o le mata upu e whai sina lo loto na al mātou walu sia lava o le whau ma no nofo te talo pēr i lona mana e whasasuani mai ina ia tātou malama ai i le matautia o le mea sa ia whaia mo oe mau. E tātou su e nai mau al tusi o loo whaamaunia mai ai i le folfolaina ma wha taunuunga o waloanga e whaasino ia Yesu o le Nasareta. O le Yesu lava lea sa ia whitalai i le Ioane 5 ve upo e tolsfuluiva. Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. E su e o tau tusi, awa wa o tau manatu tau te mawai le ola e whaavau, o tusi fo ia o lo o moli mau i ate au. Manatua sa moa o mau au tu o tato proklama i le lua Timoteo tolu whai pusuluono o tusi pa ia umalava e mai le nganga le tua ia e a ngā foi e a oai ai e ma wha tonu ai tātou. Ia male i sei e valu ona whai upe lusfulu a whai lato te le tautala e tusa mai e upu e le ei lava se malama i a te ila tau. O le tato formeti e su eltus pa ia e mauel i sei a lusfulu valu whai upe tfulu o sina mei titi nei ma sina mei titi nā e tawa whai ai se manatu mailo nā fiong pa ia. E usi mailo mai moa sa moa o le tato mta upu le a fiafi nei e taunga tā whape whea le tau o lou whaoltanga. Sa o whai tau se tala o stamititi, I read about a small boy who was constantly late coming home from school. His parents warned him one day that he must be home on time that afternoon. Sa lapatai ona matua e awane i toe tuai mai pe a tu ua la onga. But nevertheless, he arrived later than ever. His mother met him at the door and said nothing. At dinner that night, the boy looked at his plate. There was a slice of bread and a glass of water. E vavai atu I fol tamtiti ilona ipu ai na ole fasifalawa e tasi ma le ipu vai. And he looked at his father's full plate and then at his father, but his father remained silent.
sa ia ai atu I le hipo lona tamā ma tepa ane I lona tamā ai ele ai se tala lona tamā. The boy was crushed. The father waited for the full impact to sink in and then quietly took the boy's plate and placed it in front of himself and took his own plate and of meat and potatoes and put it in front of the boy and smiled at his son. When the boy grew to be a man, Muliane wa matua litamtiti, he said, all my life I've known what God is like by what my father did that night. For my polo, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in the fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Philippians 2, verse 5 to 8. Ia te o tau fo I lea lava manatu sa ia ke riso Yesu. O ia sa winga whaatasi ma lea tua, e le I manatu o ia o se mea whaoa ina ia tusa lava o ia ma lea tua. A ua whaamaua lalo o ia te ia, o winga o ia whaatasi ma le polonga, ina ia whaia o ia whaapeo se tangata, na I loa foi o ia ua tino mai I le tangata, ua na ana ua oo ina maliu, o le maliu lea I le sa tauro. These words the Apostle Paul described the descension of Christ from the highest of the Most High, from the throne of the King of Kings and the Lord of Lords, ilona mamalu malona sili ese, to humble himself na whamawalalo and be born in a manger, mawhanau mai I le whale o manu, and even suffer the death, even the death of the cross. The Bible writers must have struggled. I can imagine aina na tau matetel autus upu e tamu whaia whamtalaina le humiliation, or to try to explain the kind of humiliation Christ suffered. We cannot grasp the position from which he separated when he emptied himself and came into the condemned, dying family of Adam. And this is why some Christians today find it hard to understand the root of the atonement, po le tongiola. E whaingata na malamalama to tele au ke Risiano, I le whaavai o le male loloto o le tongiola sa ia whaia. Now that brings up our question. What kind of death did Jesus suffer? E whape whea le tinga ina o le maliu o Yesu. For mai le e peru lua whaupo iwa, he by the grace of God should taste death for every man. Ona o le tingao le oti, ina ia ho'o ia te ia le oti, ono tangata uma. There were in the times of Jesus thousands who died from crucifixion. E whaitawafe maafe tangata sa tauro te peo Yesu I nao no po. But this was no ordinary death. Ai ese lava le maliu lea. Because the Bible says that he, by the grace of God, should taste death for every man. E o ia te ia le oti ona o tangata umalava. He died my death, yours, and every other person's.